Hagane Gopor, Nagalian Jogi, KSU Lapangap, Unit Kat Khanduli Lapangap, the one man Khanduli Additional Deputy Commissioner, West Jaintia District. Marba menin kesini Nagalian Jogi Sorkar Assam Kat Kibor District, Kilalit Ban Inspect dan Inquiry Surok Lapangap Khanduli. Nagkatagadang ba kajing temu jongka Sorkar Assam ni tolong ban menteri no yo surok Lapangap Khanduli ban siang rong no yo ni surok. Hendai ni kalian jongi ki sing KSU Badon State Kaput ni persyak juri kene. Tes ko weru ni kalian jongi sing ke kuat ban umpau ba mention snem la ton ka jing ikir dekat ka Bor District jong Assam dekat jong Meghalaya, nakiliang jong ke Sorkar Meghalaya la don di border magistrate di bala gede di block development officer Khasi block. Bah hakane ke bor ba nakiliang jong ikum ki bor snong hak ke bor nilai berkat ba la tumbet ba don juga give and take policy. Handai nakiliang jong ni di official ba don di bor Hoi, ni kau ngui itu. Hendai negeri yang jauh Sorkar Assam hadin mulai kenduk begini jing kamsiam nak kau ngui. Negeri yang jauh ni kumki sing Badon Kaput ni kentunjur ba Sorkar Meghalaya omdai ban tiak sengi, hendai ban simkia begini jing bawan sengi nak kepor. Tengah suka ban pentemau Sorkar ba. Hagi kepor begini Rengkat ke Bordrasnong Lapangap ke KSU yang West Jaintia Hills Boragawai. Hal itu begini nilai rai yang kita give and take policy. Teka Sorkar Assam ru yang tu surok ubah kalabut ban shna tapat ban cross ke Snong Lapangap ban poi ke surok Khanduli. Hendai namar begini jongi kate di tubuh jong Assam kalau feel kalau poi atau surok seduk cepo Assam ni. Hendai namar bijing simsting jong Sorkar jumi ka Assam menin kesi kalawan ban survey ke surok ban Khrehi makai ke surok te kalong bijing bijing le ran ya Sorkar jumi nagadau jong bijing simsting Sorkar jumi ka Assam tak ban survey maka ban Khrehi ke surok ke kene message ke ba nakalian jumi kum ke su ipak Sorkar kalian Inong ba la Sorkar Meghalaya kakom duk ane ngim don kamsu kita kijing thot entar ngim don kamsu kijing kran report ke bang ngikuat ngalian ni gesing kelong ba ni kepat Sorkar ada kamla ban le ban yada ni than boda singaba ban ai ni kusuloy ngim yakun bat kinongwi ki ba wan ban kam ya ka jaka peta ke jomi ke ba arbat Masnya ban kena juri bidang nikmat bidang ini. Khamtam ketua universiti ru negalian jong MLA jongi roban ban inspect ngiru ni bersak gitu. Negalian jong MLA jongi claim ai strong statement ban bersak jur tu. Ong ba untuk apa itu ga mata. Hendai Haji Shah pun keren pun bersak jur hendai claim keren pun bersak jur itu ga universiti ke ba Assam ke ban di ban serok te po jaga peta ke bahar ko dia jong Lapangap Khanduli. Kemudian di musim ini ke ibadah isu ini kepada isu kamdek online isu ini isu kalau long pending nak court kan negeri yang demi ginjing scam ban jelek besar ban haduk ngin job dengan isu Kuwei ngkuak ban penpau ni ba kentu juga Sorkar Meghalaya ba katkam ke mangtengka juga yang sedem arhway ba ya kene ke interstate border area development program keba song dor live kundai kelulusan pepelak bang ya gede ngak tentu jure Sorkar Meghalaya gede ban Khreeh kamno ya gede gede kumbangi ki ba song border ya imta ba kamdon kata development ya hendrai mentang katkum gene ke senson bala ke Sorkar Meghalaya ke lambang ba gede ban Khreeh kamno ya gede